66 ne-67, 66 ne-67. Hlokoma yemhlaba wonke, dumisa uNkulunkulu. Hlabelelani nituse libito lakhe, nidumise bukhosi bakhe. Khulumani kuNkulunkulu nithi, maye imisebenzi yakho mikhulu iyesabeka. Titsa takho tidawuta kuwe tikhasa ngemadvolo, ngenxa yemandla akho lamakhulu. Bonke bantu bemhlaba bayawukhuleka kuwe bakudumise, bayawuhlabela badumise libito lakho. Wotani nitewubona lokwendiwe nguNkulunkulu, wente lokwesabekako emkhatsini webantu. Lwandle walugucula lwaba ngumhlabathi lowomile, bokhokho bewela umfula ngetinyawo. Wotani sijabule kuye, nguye lobusa ngemandla kuze kube phakatse. Emehlo akhe ahlala alinze tive, labo labanenkani abangatikhukhumeti. Mbongeni uNkulunkulu wethu ninetive, vakalisani ludumo lwakhe. Nguye logcina umphefumulo wethu uphilile. Akativumeli tinyawo tethu ukuthi tishelele. Wena Nkulunkulu usivivinyile, usihlambulule ngekusicenga njengekucengwa kwesiliva emlilweni. Wasiholela ukuthi sibanjwe lugibeni, wasethwesa umthwalo lomatima. Wenda ukuthi bantu bagibele etikwetinhloko tethu, sangena emlilweni nasemandini, wabuye wasikhupulela enaleni. Ngiyawungena endlini yakho ngineminikelo yakushiswa, ngigcwalise etsembiso tami kuwe. Leto lengatikhuluma ngemlomo wami, mhlazana ngisekuhluphekeni. Ngiyawunikela iminikelo yakushiswa yetifuyo letikhuluphele, nginikele engelusi lwetincama nangetinkunzi netiphongo. Wotani nonke nitewuva, nonke nine lenesaba Nkulunkulu, ngidanitshela ngako konke langendele kona. Ngakhala kuye ngemlomo wami kuwudumisa yena, kwakuselulumini lwami. Kube bengiconze bubi enhlitiyweni yami, simakadze abengeke angive. Ngempela Nkulunkulu uvile, walilalela livi lemthandazo wami. Akabongwe Nkulunkulu longazange awulahle umthandazo wami, nalongawugodlanga umusa wakhe kimi. Shangathi Nkulunkulu angaba nemusa kithi, asibusise, akhanyise buso bakhe etikwethu. Indlela yakho ayatiwe emhlabeni wonke, kwatiwe nensinziso yakho etiveni tonke. Tive atidumise wena Nkulunkulu, tonke tive atidumise wena. Tive atihlabele ngenjabulo, ngobe wehlulela tive ngebucotho, uhole tonke tive temhlaba. Tive atidumise wena Nkulunkulu, tonke tive atidumise wena. Umhlaba waba nesivuno lesihle senala Nkulunkulu, longuNkulunkulu wethu usibusisile. Nkulunkulu usibusisile, yonke imikhawulo yemhlaba ayesabe yena. Akudunyiswe uyisene losana nemoya oyingcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, sinjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Lesekuqala incwadi yaDaniela, sahluko 3.
Nebukadnezar chapter 3 kusukela verse 1 kuya 18. Verse 1 kuya 18. Inkosi Nebukadnezari yenda isithixo segolide lesasingemamitha labengaba ngemashumi lamathathu kuphakama nemamitha labengaba mathathu bubandi, yasibeka esafeni lasedura esifundeni saseBhabhilona. Yabe seyibita abaholi netinduna nebabusi nebeluleki nebagcini tikhwama nebehluleki nabomantshi kanye nato tonke tiphatsimandla tetifundza kutsi bete balewunikela lesithixo Nebukadnezar inkosi labesimisile. Ngako-ke baholi netinduna nebabusi nebeluleki nebagcini tikhwama nebehluleli nabomantshi kanye nato tonke tiphatsimandla tetifundza bahlangana balewunikela lesithixo Nebukadnezar inkosi labesakhile. Befika bema embi kwaso. Ummemeteli wevakala amemeta kakhulu atsi, naku lokufanele kutsi nikwente. Yebo nine bantfu, nanitive, nani nonke nine bantfu betilwimi tonke. Kudawutsi kungevakala kukhala kwembalambala nekwemjingozi nekwezitha nekwelire nekwehabu nekwetimveve nekwato tonke tinhlobo tekuhlabela. Kufanele niwe phansi nikhotsame kulesithixo segolide lesimiswe inkosi Nebukadnezar. Lowo longawi phansi asikhotsamele udawujikijelwa masinyane ekhatsi elangabini lemlilo lowesabekako nalohumako. Ngako-ke batsi kube beve umsindo wembalambala newemjingozi newezitha newelire newehabu newato tonke tinhlobo tekuhlabela, bonke bantfu netive nebantfu bato tonke tilwimi bawa phansi bakhotsama kulesithixo segolide lesasimiswe yinkosi Nebukadnezar. Ngalesikhatsi labanye bosonkhanyeti beta bafike banyunzela emaJuda, bakhuluma enkosini Nebukadnezar batsi, bayethe Nkosi, lulolelo ludze wena waphakati. Ukhiphe simiso wena waphakati kutsi wonke umuntu nakeva kukhala kwembalambala nekwemjingozi nekwezitha nekwelire nekwehabu nekwetimveve nekwato tonke tinhlobo tekuhlabela, kufanele awe phansi akhotsame kulesithixo segolide, nekutsi wonke longawi akhotsame uyawujikijelwa kuleli langabi lemlilo lowesabekako nalohumako. Kodwa kukhona emaJuda lamanye lowabeke kutsi engamele tonke tindzaba talesifundza saseBhabhilona, boShadraki naMeshaki na-Abednego labangenandzaba nawe Nkosi, ababakhondi bonkulunkulu bakho, kantsi futsi nalesithixo segolide losimisile abasikhotsameli. Nebukadnezar wathukuthela wabila, wabita boShadraki naMeshaki na-Abednego kutsi bete kuye. Ngako lamadvosa alethwa embi kwenkosi. Nebukadnezar wakhuluma kuwo watsi,
kuliqiniso yini wena Shedraki nawe Meshaki nawe Abednego ukuthi anibakhondi labo nkulunkulu bami nekuthi lesithixo segolide lengisakhile anisikhothameli? Manje naniva umsindo wembalambala newemintshingozi newezitha newelire newehabhu newetimveve newato tonke tinhlobo tekuhlabela nase nilungele kuwa nikhothame kulesithixo segolide lengisimisile kulungile. Kodwa naningasikhotameli nidawujikijelwa ngekushesha lokukhulu ekhathi kulamalangabi emlilo lo esabekako nalohumako. Ngumuphi-ke lowo nkulunkulu lodaba nemandla ekunephula esandleni sami? BoShedraki naMeshaki naBednego baphendula inkosi bathi, Nkosi Nebukadnezar, thine asidzingi kutivikela kuwe ngale ndzaba. Nasijikijelwa ekhathi kulamalangabi emlilo lo wesabekako nalohumako, lo nkulunkulu wethu lesimkhondako unemandla ekusisinzisa kuwo, futhi uyakusephula esandleni sakho, Nkosi. Kodwa-ke nome angakwendi lokho, sifuna ukuthi wena wati, Nkosi, kuthi thine singeke sibakhonde labo nkulunkulu bakho, nome sikhothame kulesithixo sakho segolide losimisile. Siphela lapho sifundo sokuqala. Sifundo sesibili. Incwadi yaJohane yokuqala. Incwadi yaJohane yokuqala. Sahluko 3. Verse 1 kuya ku-10. Incwadi yaJohane yokuqala, sahluko 3. Kusukela verse 1 kuya ku-10. Asenibuke luthando lolungaka babe lasinike lona ukuthi sibitwe ngekuthi sibantwana baNkulunkulu, futhi vele singabo. Ngakho-ke live alisadi thine, ngobe alinamatanga yena. Bathandzekako, nyalo sibantwana baNkulunkulu, noko akukabonakali ukuthi siyawuba yini. Lesikwatiko ukuthi ngesikhathi achamuka Kristu siyawuba njengaye, ngobe siyawumbona njengobe anjalo. Wonke umuntu lonalo lelo themba kuKristu uyatihlambulula njengobe naKristu ahlambulukile. Wonke umuntu lowenta sono wephula umthetho, ngobe sono sikwephula umthetho. Futhi niyati ukuthi Jesu wabonakaliselwa kususa stono nekuthi kude sono kuye. Wonke umuntu lohlala kuye akoni, lowonako akazange asambone futhi akamati. Bantu bami, ningayengwa ngumuntu. Umuntu lowenta kulunga ulungile njengobe naKristu alungile. Umuntu lowonako waSathane, ngobe Sathane wona kusukela ekuqaleni. Kodwa indodana yaNkulunkulu yetela bona lokho kucisa imisebenzi yaSathane. Umuntu lotelwe nguNkulunkulu akoni, ngobe simo saNkulunkulu sikuye. Ngakho-ke angeke one, ngobe ungumntwana waNkulunkulu. Bantwana baNkulunkulu nebantwana baSathane babonakala ngalokho. Umuntu longendi kulunga nalongatsanzi umzalwane wakhe akasiye waNkulunkulu. Siphela lapho isifundo sesibili.
Sikuza ukholo sabapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise samandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe eyodwa, inkosi yethu, weda ngamoya oyingcwele, wadalwa yintombi Mariya, wahlutshwa ngubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kunabafile, ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahleli khona ngasekunene seyise. Udabuya ewehlulela abaphilayo nabafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele, nasebandleni eligcwele likatolika, nasenhlanganweni yalabangcwele, kuthethelelwa kwezono, kuvuka kwemtimba, nokuphila kwanini nanini. Amen. Baba wethu basezulwini, alingcolise igama lakho, umbuso wakho awuke, inzalo yakho ayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhla kwethu kwamalanga onke, sithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela labasonayo. Ungasingenise kulingweni, usisindise kulokubi, ngoba umbuso ngewakho, nemandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi Nkulunkulu, siyacela kube usiphe isibusiso sakho, libandla lakho kungcwele, umhlaba kuthula, sibe sakithi kulunga. Bantu bonke kwade umthetho wakho, vikela emakhaya ethu, vikela lababuthakathaka, uphilise labagulako, ututhute labafako, usiyise sonke ekuvukeni lokujabulisako. Sicela konke lokhu ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Namuhla ngisikhumbula Athanasius, Bishop of Alexandria, and teacher of the faith. Athanasius, Bishop was Alexandria, playing as Egypt, nemfundzisi nathishela weTengolo, 373. Ngotonke tisasuka phansi. Kufundzeka kanje zemibhalo lemusinike wona la. Uthi even in his early 20s, Athanasius had won so high a reputation as a Christian scholar that he accompanied the then Bishop of Alexandria to the Council of Nicaea, though still only a deacon. This council issued a creed which, with some later revision, came to be known as the Nicene Creed, which we recite at the Eucharist. The central paragraph was framed as the Church's answer to the Arian heresy. Though the creed was generally accepted, the Arians obtained the support of the imperial government, and for 50 years Christians were bitterly divided. Athanasius was outstanding among those who defended the truth that God was in Christ, reconciling the world to himself, and he saw that nothing less than the statement that Jesus was true God from true God and of one being with the Father could preserve this truth.
Though 5 times exiled by the government, he remained undaunted, and by his writings slowly won the church over to the realization that the Arian teaching would destroy the Christian religion. John Henry Newman considered him second only to the apostles for his work of safeguarding the truth of Christ's Godhead, and an 8th century monk wrote, "If you find a book of Athanasius and have no power, copy it on your shirt." Sipele lapho kafishane lesitshelwa kona la Athanasius kuthi la lomunye ekuqaleni nothi sasuka phasi lapha early 20s, even in his early 20s, ngisho bakasemncane Athanasius watshengisa nje likhono lelikhulu njengemzalwane, njengemKristu noma njengemKristu lofunzile noma losifundiswa, ngoba wahamba eyaphekeletela bishop waleso sikhathi wase-Alexandria, aya enhlanganweni nokuthiwa i-Council of Nicaea, le ngikuthola yayinga-325, le nhlangano le lapho ayiphinda aphekeletela lo bishop khona. Bekangafanele mhlawumbe ukuthi bekangaya kuleyo nhlangano leyo, kodwa nje ngoba bekasengumdikoni, kodwa-ke wavumeleleka ukuthi aye ngekuhlakanipha, ngokutshengisa ukuhlakanipha kwakhe, nekuthi bengalekelela achaze letinye izinto mhlawumbe kulowo mhlangano lowo. Lo mhlangano wathi le nhlangano yaseNicea ngiyona yabalihlahlandlela ekwendeni lezimo sethu lesivamise kusenda enkonzweni yesidlo, the Nicene Creed, njengoba yayesibizwa noma sisini sivumo saseNasiya, njengoba sisisho lapha la ikakhulu kwakunezinto nabalule betingakhanyi kahle kulesi sivumo sokholo, njengoba esisho la kunezinto abafuna ukuthi ichazeke kahle, divakaleke, ngoba kwakunempikiswano letside. Belisekhona lelibandla lekuthiwa ngama-Arians leliphikako, leliphika ukuthi Jesu unguNkulunkulu, teka letinye angumuntu lona, ngoba wadalwa nguMaria la emhlabeni. Kwakunalokho kuphikisana lokho lokufuna ukuthi kukhanye, kwateke ukuthi iqiniso ngilelithini. Laba ama-Arians nenhlanhla yabo bebasekelwa nguhulumende kule mcombi lebebanawo. Yakhanya-ke ukuthi bazalwane noma amakholwa abe kuleyo ngxaki leyo yokuthi befanele ukuthi ashumayele noma afundzise lokuliqiniso, kodwa aphikiswa nangohulumende. Athanasius ke yena kuthiwa wayivikela le nkolo yeliqiniso lethi uNkulunkulu ubuKristu, nekuthi ubuyisana nelive, ubuyisana nelive ngaKristu, njengoba sizaba idekeka ukuthi kwendekane esiphambanweni. And uyabonakala ke lapha ukuthi uyayidekeka lenzaba ukuthi kude empeleni leyo ngathi lebe ungasho ukuthi and he saw that nothing less than the statement that Jesus was true God from true God and of one being with the Father could preserve this truth. Wachizelela ke lokho njengoba siyasisho ngathi leso sivumo sethu semkholo uthi uthi Jesu unguNkulunkulu sibili
ubuya kuNkulunkulu sibili njengoba kushiwo lapha, nekuthi bamunye basicu sinye, uJesu usicu sinye naNkulunkulu. What's it about of one being with the Father? Bangumuntu munye, ngeke ubehlukanise empeleni nesiqu sabo nekwakhiwa kwabo, ngeke ubehlukanise. Iqiniso lelo lefanele ukuthi njengoba libandla lelo kuleso simo leso liphakamisa lokho njengeliqiniso. Kuthiwa ke lapha lo Athanasius wathengiswa noma waxoshwa evela kubo, wathengiswa kasihlanu ngalo ishumayelo lebeka igcizelela ayisekele, noma kwakunjalo kude akuzange kumlokuzana agcinwe noma ayekele ukusupporta lokho bekakholelwa kiko kulenzaba le, akazange ajape. Wachubeka wabhala aqinisa lisondo nelisondo lakubona lokuthi empeleni uma bebangavuma ukuthi ama-Arian aqinisile kwakulalimisa kabi ibandla lakaKristu. La ngokubhala John Henry Newman lathi yena Athanasius umkhandla ukuthi empeleni kude lebengaye kude lebengadulu kwakhe lebangaba amadulu kwakhe bengaba abapostoli phela ngebona lakamlinganisa bona kwathi nokuhlakanipha kwakhe nokukhanyiselwa kwakhe kulezi nzaba ekusebenzeleni liqiniso lebuNkulunkulu baKristu. Ukuthi ke ngolapha ukuthi nalomunye the monk la lekubo 700 labhala ngaye Athanasius. Let's say if you find a book of Athanasius and have no power, copy it on your shirt. Njalo la lokuzana gcina ngalelo ngalawa mavilawo Athanasius ukuthi walisida kakhulu ibandla nekukhanyisa lengcikisi yesivumo somkholo saseNasiya. Umthandazo lo khona lesithola lapha uthi eternal God, you were a shelter and stronghold to your servant Athanasius when all the world was against him, as he held fast to the truth that the fullness of your love and being has been revealed in Jesus. Grant that we too may stand firm in the same faith and share your divine life through Jesus Christ our Lord. Amen. Lectionary uyatholakala nomthandazo badala ngabe liyakufuna lapho. Umthandazo wanamuhla, God of mission, you raised Jesus Christ as the firstborn of the dead. By your Holy Spirit, empower us to witness to him, so that those who have not yet seen may come to believe in him who was and is to come, and who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Nabe lesomandla ngendothana yakho letelwe yodwa Jesu Kristu, wanqoba kufa, wasivulela lisango lokuphila lokuphakathi. Siyacela sithobekile ukuthi wena lokuthi ngemusa wakho ungenise etinhlitweni tethu tifiso letilungile, ubuye usisite njalo ukuthi sende lokulungile nga Jesu Kristu inkosi yethu, lokuphila kuse nawe nomalo ingcwele, uNkulunkulu munye kude kube nini nanini.
Amen. uNkulunkulu lokuvela kuwe kuthula ngomthando wokumelana kodwa wena kuphela lokuphakathi kukhona wena ukubusa impela sivikele thina abantu bakho labathulekile kulaba impikisi basihlasela ukuthi sinele sembela kuwe singesabi amandla ethu akithi ngemandla kaJesu Kristu inkosi yethu. Babe somandla lokhona nini nanini usiphethisile sathi sapha ekuceleni kwemini lusuku sivikele ngemandla akho lamakhulu ukuthi sikhululwe eboneni bonke siphephe engotini donke usiqondise kusende kuphela lokho lokuhle emehlweni akho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Sekuqala uDaniela la bafishane Nebukadnezar libasivile eneliphupho nalichaziwe la utsimba waloko wakha umfanekiso omkhulu 30 meters kuya edulu na 3 meters yabona kuya eceleni lo mfanekiso leso wakha sithixo kabisha wakha sithixo wasibeka entsabeni yasedura ukuthi bonke abantu basikhothama inhlobonhlobo yabantu lethi khona enzaweni yakhe uma beva simemetelo esasilawo umemetelwa licilongo lelisite wonke nje umsindo lohlabelako bafana ukuthi bantu baguqe phasi noma bawe phasi basikhothama kodwa usuyafika lapha kubo waseba khona yabona lebese bababonile boAbednego naboShadrach naMeshach ukuthi abasikhonde lesithixo base bamtshela Nebukadnezar ukuthi kunebantu labethelelayo kanti wathi wena ngabe bayiselela balawufakwa emlilweni masinyane umlilo loshisa umlilo lohumako lemba oyiche abatshelwe bacetshwe laba kuNebukadnezar ababite ukuthi basondele kuye aphinde sabakhumbuta ngalokho ukuthi abasikhonda abatshengise ukusikhonda lesithixo kodwa ke bamphendula lapha ukuthi lokho ngeke kwendeke abangeke bakwenza ukuthi lapha bathi uqala uthi Nebukadnezar buda uthi ngumuphi ke lowo nkulunkulu lotaba nemandla ekunephula esandleni sami lokho singunkulunkulu lo ngiyinkosi noma nginkulunkulu mfanele nankulunkulu lo nkulunkulu lo ngaba ngetulu kwami uthi kule sijezisele ngilane ntasona uma ninga sikhosameni lesithixo kude nkulunkulu lo ngane phephisa khona lapho njalo bebasho lapho ukuthi bathembe uNkulunkulu baphendula ke lapho ukuthi inkosi Nebukadnezar sine asidzingi ukudivikela kuwe ngalenzaba nasijikijelwa ekhathi kulamalangabi emlilo lowesabekako nalokumako lo nkulunkulu wethu lesimkhondako unemandla ekusisinzisa kuwo futhi uyawusephula esandleni sakho Nkosi. Bakhuluma ngekuthi thoba enkosini Nebukadnezar kodwa nje beme bacinile lalapho beme khona ekholweni kwabo ukuthi noma kunjalo ngeke bakhweshela lapho kulokule bakukholelwako ukuthi uNkulunkulu uyawubaphephisa kubo bonke Nebukadnezar lekangabenda kuwo noma ke bangakabavikeli kodwa nangabe bebasathi ukuthi dawendekani ekugcineni kwakhona uNkulunkulu uyawubaphephisa abantu bakhe kafishane ngiloko lesithola kulapha kuNebukadnezar boMeshach naBednego naShadrach balile ukuthi bakhonde bakhosamele isithixo ngobe into bafanana lesithixo baphikisana naNkulunkulu. Sahluko sesithathu ekuJohane khuluma ngabantwana baNkulunkulu siyasebantwana baNkulunkulu bantu banjani labanjani abantwana baNkulunkulu babonakala ngani ugcizelela
ekuthenini bafanana nenkosi Jesu bade abone amagangi abatendi into letingakafanele njengoba kusho lapha ukuthi bantwana baNkulunkulu bantwana baNkulunkulu nebantwana baSathane babonakala ngalokho. Umuntu longendi kulunga nalongathanzi umzalwane wakhe akasiye waNkulunkulu. Umuntu longendi kulunga nalongathanzi umzalwane wakhe akasiye waNkulunkulu. Ubona kuleto ndawo lesingatibona kubazalwane lesibabona ko-Eveli phela siyabuka asibuke khona semehlethu yabona kahle yini, kodwa nje kusho khona ukuthi bazalwane befuna ukuthi batigatse bahambe batigatsile ukuthi bayakwena lokulungile and bayabathanda abazalwane bazomthetho umgcobo yokuthanza amakhelwane wakho njengoba utithanza wena. Sitawuma lapho kafishane. Amen. Sibusiso neludumo nokubonga nokubabata lezikwendlula lesingakusho nalesingakuconsa akube kwebuthathu lokungcolela lokudumisekayo yise nentosana namalongcwele ubathetho tengilo sitonke nabantu bonke nabo konke lokudaliwe kude kube nini nanini. Amen. Ngokusomanda siyakubabata ngosomza wonke sakukhonda asakufanele wena, kepha kulunga kwakho kusenda kube sikudumise sikubonge sikudumisela impilo siphe yona netibuyise tonke lesibukele etandleni takho. Konke sibongela intosana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba lusiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyacela Baba wethu bawusende singawukhohlwa umsha wakho kithi, yenda ukuthi sibonakalise ukubonga kwethu singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalona nini. Baba lusezulwini intosana yakho ethembisile ukuthi nasithandaze igama layo lawushiva yemukela imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silade iqiniso lakho kuselapha emhlabeni nekuphelela kuphila lokuphakathi empilweni letako ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sibona weekend lehle. Nkosi Dlamini siyabonga mntana Nkosi.